Иҟалозеи аҵысушьыр, аԥҭақәа ажәҩан рхәашьӡом, ауаа жәыланы еибашьӡом, аха аҵыс хәыҷ ҟалаӡом. Аԥсуа литература иазҿлымҳау иаразнак дырдыруеит арҭ ацәаҳәақәа ԥызҵаз Аԥсны жәлар рпоет Платон Бебиа шиакәу. Иара иҩымҭақәа рхатә стиль рымоуп, насгьы цәаҳәацыԥхьаӡа, ажәацыԥхьаӡа иккаӡа иаадырԥшуеит аԥсҭазаараҿы иҟоу аиашамра. Ажәеинраалаҿы ихшыҩҵакгьы зызку, гәыкала бзиа иибоз, ҵыс хәыҷык еиԥш ихәыҷу иԥсадгьылуп. Иҟам шәышәын. Иара ауаа рҿынгьы ус дыҟан ҳәа сгәы иаанагоит. Аҭаацәа рҿынгьы, ҳара ҳҿынгьы ибжьы рдуны дунеихаан дымцәажәаӡацызт, иаӷьны дунеихаан дымцәажәаӡацызт, аӡәы ак игәы алсны дыҟоуп ҳәагьы иуздырӡомызт. Иҩызцәа, иқәлацәа рзыҳәан дунеихаан ак имҳәацызт. Зегьы бзиа ибон, иаҳараӡак Аԥсны акәын бзиа иибоз. Абри аибашьра зегьы сара исымшар исҳәон папа Аԥсны лаӷырӡыла иукәабахьеит ҳәа. Аԥҳа лгәаҵаҿы аб иԥхара наунагӡа иҵәахуп, аха ахьаа ахҽра иаҳагьы иуадаҩхоит. Ари амш аҽноуп еицырдыруа апоет, апрозаик, апублицист Платон Бебиа идунеи анеиԥсах. Уи игәалашәаразы Кәтол апоет анышә дахьамаду изеит Платон Бебиа дыздыруаз, изааигәаз зегьы. Араҟа иаадыртит абаҟа. Абиуст аусад иулеит асахьаҭыхҩы Амиран Адлеиба. Аԥсуа доуҳатә культура, алитература, зыԥсҭазаара зегьы, зыԥсадгьыли зыжәлари рымаҵура зызкуаз ауаҩы, ииазхьоу аамҭала ихцәажәара уадаҩуп ҳәа азгәарҭон абаҟа аартра иалахәыз. Ҳажәлар ргәы иҵхоз, ргәы иҭыхоз, рбызшәа нырҿыхыз аамҭақәа жәдыруеит. Аԥсуа школқәа нышьақәдыргылаз ашьҭахь акәын, ҩаԥхьа инышьақәдыргылаз. Абарҭ аамҭа уадаҩқәа зегьы ирылиааз роуп абри аб иԥара. Аха ргәы камыжьӡакәа рус иаҿын, рус нарыгӡон. Уи зегь рыла ҳдоуҳатә культура цәатәышьаҟаны иаҵагылаз дреиуан Платон Хәамԥа-иԥа. Ауаажәларатә усуҩ апоет Геннади Аламиа иазгәеиҭеит Платон Бебиа игәы иҵхоз ауаажәларатә зҵаарақәа уи иҩымҭақәа ишырныԥшуаз, уи адагьы ихаҭа аиаша дшадгылаз. Ауаажәларатәи џьара еиласрак аҟазар, уахь ихы имырхо, уа далахәымкәа, ара далахәымкәа, абри иажәеинраала ҩрада уаҳа акы аҟаӡамкәан ус аԥсҭазаара изышьақәмыргылаӡеит. Иузеилкааӡомызт аԥсҭазаара, ажәлар рыԥсҭазаара ахьалаго иахьынҵәои ари ажәеинраалақәа ахьалагоз иахьынҵәои убыс еилаӡҩан иҟан. Иҩымҭақәагьы убысоуп ишыҟоу, иаԥхьахьоу ара зегь шыҟоуп, рацәаҩуп иҩымҭақәа иашьҭыхны акызаҵәык апоет ԥсра иқәым анырҳәо изырҳәо инижьыз иҩымҭақәа уеиҭарыԥхьар, урыԥхьасыԥхьаӡа иаҳа иҿыцу, уаанӡа иумбоз акы убот, уаанӡа уззымхәыцуаз акы узхәыцуеит. Убыс анаауҵалак ари дзыԥсазҵәҟьа иаҳа-иаҳа аамҭа сазԥхьаз аамҭа ас еиԥш иҟоу аҵәахӡом, иаҳа игәылҭәаан иаҳбо иҟалоит. Апоет ирҿиамҭақәа рыла ирбеиеит ҳаԥсуа литература ҳәа азгәеиҭеит апрозаик, апублицист Анатоли Лагәлаа. Ҩыџьа шеицәажәо ибар, днарыдгылоит ахәаша, нас ҳашәзыӡырҩуеит абар, иҟоузеи ҳагәы иахәаша. Еизарак цозар ма џьара, дгәаҭеиуеит уи лак-ҩакрада, аҭелқәа дрысуеит ус иара, мшәан еилкама иҭакрада. Сара сгәыла дычмазаҩуп, аха дааиуеит иарҭада, данылԥылалак ҵааҩуп, иамырхыда, иарҭада. Платон Хәамԥа-иԥа Бебиа аижәлантәқәа рзы уи игәаанагарак раҵанакуан, иажәа иахыԥомызт, иуаҩреи, игәыразреи даара иҳаракны иршьон. Абарҭ ижәбо акадрқәа аагоуп аԥсуа телехәаԥшра архив аҟнытә. Платон Бебиа ԥшьынҩажәа ихыҵра азгәарҭон. Есқьынгьы зхы-зҿы зхаччоз ауаҩы наунагӡа уи дыздыруаз ргәалашәараҿы ус дагьаанхоит. Асида Малеиԥ, Ҳазур Робигәаа, аԥсуа телехәаԥшра.